Karthar Chibai Ule, Thazing Ogas ni Somni Panga Sang ni Somni Panga Tho Chan ni ani a Zoram New Silau Ngai Tha Ang U. DAMPA BIAL by-election lo tura vanlalsailovan din le nge yadu. July ni Somni Pakhat Sang ni Somni Panga Khan, DAMPA BIAL to MLA Pularin Tua nga Sailau Chuan Chatuan Ramapanavangin, Akal Santak DAMPA BIALa by-election ne yatula. By-election nei huntur hi puan la ni lo ma se kumin chu ngei hian in thlan buat sayani arin oma in pua cha na kalpui tan ni in eng party ma inan candidate toran la puang ri lo thung ZPM party chuan vo in hian an puang don ni a soya ombok kumsang ni Somni Pathum MLA in thlan puya he biala ZPM ticket a ding pu vanlalsailowa chuan chu le nge yadu thu soin party lama an ho tu te le pathian thu thua adin le din lo chu a in ngat ti a soi pu vanlalsailowa chuan he by election lo tura ding tur thlan felala ni lova tu ma an la tiam lo bok keipo he by election lo tura hian chu theizi nga ko omani ve maya party ai o ading tur chu kan ho tu te le pathian in an ron rel mai tura ka ngai engkim hi pathian kuta ka ngate ati by election lo tura ta na lo in pua cha a ti thei chin le malak ve thei dan kong te ma se party phal chin ba ka thil ti adu lo thu soin helama kan ti thei china chuan ma chu kan la ve reng mai ma se ma han lak vak pola rem lo chumi bak chu party phal chin ba ka thil ti ka du lo ati a party ho tu ten DAMPA BIAL by election na ding tura an thlang ani chuan apom tur thu soin candidate tura min ruat ani chuan katlan chelawang kumsang ni Somni pariat MLA in thlan tura po din tumala om ve ngar kani ma se du aya ma in thlan alo ngai ta thut si kan party ho tu ten ding tura min ruat ani chuan ka ding mai tura ka ngai tlan chiat ka tum lem lo in thlan masa ang tho kani karinga loading ta po ni ila ama ain ka king pui ne na hi asan karing ati MLA in thlan pui sang ni Somni Pathuma Khan DAMPA BIALa MNF ticket a ding pularin tluanga sailo chu thlan tlin non ni in vote sang ruk zakni som pariata mu a ama nai ber tu ZPM candidate pu vanlalsailowa chuan vote sanga zakwa Somni paruk mu in vote zakni somkwa pahnih in pularin tluanga sailo kha aphak lawani DAMPA BIAL to MLA thita pularin tluanga sailo chungchang soikain pu vanlalsailowa chuan DAMPA BIAL to MLA kan nei zinga ani tluka kan bial mangaya mason na huilut nem tu hi abial mi pui ngai dan la ila ani tlukan omlo thu atam zo kinan soikaring hetiang mi mani bial mangai tu kan chan hi apoi kan ti aboral ta ka wanga by election ne alo tu le nu hian tu po lo tling se athak tu tan hupur om khopa na thok tha ani patai ma le na thiam assembly house chunga po hu hang nei lian ani DAMPA BIAL hi thom na lo takani chungin bial tua wang hian bial riat lo le bial mason tak kan ni pularin tluanga sailo hian MLA ni tura thil rul zong anei zo veka lekha thiam lama chuan lo sang viau lo nia soini thin ma se ke chuan a na tho ka en hian Mizo rama lekha thiam ai na ngai na sia le mi chak kan mamo to ni in ka sia ati ramshwai tu fongchel tura Mizo ramin amamo nia a siat soikain lekha thiam kan nga lutuka kan buai to mithiam ain ram mangai tu tak kan mamo a thinlung tak a mangai tu na thok tura ramtan mani po in phatsana ramtana in ngathi kan mamo purin tluanga po chu tiang mi chu ani athi hiramin kan sunin ka sia atibok nimin August ni Somni palika khongai tupol League of Mercy pathian ni ani a hemi pual hian Salvation Army India Eastern Territory pumpuya natlang pui nei ani India Eastern Territory a hian League of Mercy rongbol na hi kumsang kha zakwa somkwa pali August ni khata bultan ni in korza somni pakhata rongbol na kalpui me kani a member sang kwa zariat somli pariatan omme kani
League of Mercy hian Salvation Army member ni lo member engi moza tan omboka khongai rongbol na tui te tel thei ani ana tho pui ber chu tranpui ngai te tranpui ani a heng tranpui le chom dol na na mai ba ka hian mi somthum pakwa regular sponsor an ni a missionary somni pakhat choman ni bok Kumin League of Mercy Sunday Paul hian mani mun thewa tranpui ngai te tranpui an ni ba ka wantlang ta na peng chhuakin natlang nei ani a kotler le wantlang mun poimo te then fai na tho ani biak in chung rongbol na po he ni Paul hian buat sai ani bok Karkal ta thole ni chun pachanga aizol mau bok venga ama chen na ina twal thi pirun liani kumsom riat that tu ni nge ya hriat vanlal muan chhana kumsom ni pakhat chu inrin ni tlai khan manani Aizol South Subdivisional Police Officer Po Stephen Lalrem tharane na tanga thudon danin maubok bithel venga cheng vanlal muan chana hi amala marin lelan shen mi pasari te zinga tel lawani a pirun liani poisa dana bek mu chwa atanga chui zuya an manani a cheng sang ni vel a beka omalak nuwa aman bang chu police in an muleta August ni somni pathum sang ni somni panga inrin ni tlai thim hlim khan manin a in puan nuwa korta shwai ni in zandar ko hnulam khan central jaila da lu ani Vanlal muan chana hi pirun liani te chen na ina tanga hlalo te a om ni in twal tha na hmuna phekhok nia ka tangin a chapal bun ne na me beli nan mana police ma a in puang ta ni in SDPO chuana soi pirun liani hi a shoka zayani ba ka angonga chimte avi na hnu ma a oma thisen bonwai bula arwang mu ani a athi thu hi Mizoram puma dar ngalin MHEP General Headquarters le achen na mau bok khotlang ba ka meichia a po kum upalam laka nun ron na thleng le hetianga tharum tho na hian dema hlo hle a police ten ngor taka an chui nuwa athat tu ni nge ya hria thi an man ta a atha thuwa in puang ni in police chuan an soyani Hemi chungchanga hian Maubok Local Council, YMA, MHEP le MUP chuan thu chwa in drom siamin August ni som pakwa sang ni som ni panga tho le ni chuna pirun liani piluti rong taka that tu vanlal muan chana kumsom ni pakhat son of Zairem moi Maubok konveng vanapa section man chwa ani chu lom oman ti thu le theitop chwa tu Mizoram police te thorim na a an lom tak meu ti an soya twal that tu chu aphu to kan taka shem ni se an ti thu le maubok veng chunga om zui an rem ti to lo ti an soyani Kumin chung hian thubuai sang sanga lunglei district a sarkar tan thubuai zaruk som pathum khoi zinga thubuai zali soma sarkar lam chakin thubuai somthum palia an chaklo he thu hi lunglei police tenen dan tharan zir ho na a lunglei district public prosecutor pumal som dong liana na soya lunglei district court a public prosecutor 1 le additional public prosecutor pasari omin sarkar ukil anvain pariatan oma anzinga hian additional public prosecutor PCLL Mishiati chu sarkar ta na thubai khoi tamber ni in thubai zati somli pasari abwai puya thubai za somkwa pariata ne na changin thubai somthum palia achak lawani Lunglei District SP Pujelal Muan ki machuan police in thubuayan nei dan le thubuai chin fello om chungchang soin thubuai chui tu case IO tinen an din hun ba ka an tran ho dan tur le an ria tur trol te in shil fia na hunan mangani August ni som paruka tangani somni pahnih sang ni somni pangachunga Central YMA CADS ruilo manza thetiang hi ani Heroine number 4 Hong somli pali le tiktek za somni pakwa Tramadol box ni Alprazolam box nga Nepten box chanve Pregabalin box khat Codeine botol zaruk somriat pahnih Ganja gram zaruk Ruihlaw kai noya mishing manzat somli pariat ni in hengzi nga hian counseling class kal mi somni pakhatan oma excise and narcotics department na mi panga pe kan ni bok
State Bank of India Longtlai Branch Chief Manager Pulal Siam Gui te chuan meni somthum sangni somni pangazana Longtlai Bazar veng le chan mari venga in pasari chimtuar tu zinga mi pu ef ro thwa manena insurance poisa chengnuai somthum pariat sing ni sang riat tun zir top ni August ni somni pani sangni somni panga khana hlan Pulal Siam Gui te chuan SBI Nwaya Insurance chi rang ti theyani thu soin pu ef ro thwa ma chuan a in chu cheng sing li vel sengin insurance alo ti fela wangin benglam chuan chia tan to dan ti a en fel nuwa poisa a peta ti a soya benglon la kher lo tan po insurance ti theyani thu le building hlut dana zirin poisa da ngai rang a om thu te voi khat poisa pek chuan kumsom ni chunga huam thei thu te a soyani Lunglei District Magistrate in Lunglei District chunga ramdang State dang le District dang atangin voksa atanga siam ei tur chi reng lak lu akhap Lunglei District Magistrate chuan Lunglei District chunga vokvul te ASF shileng laka an himna atan thupek ti chuakin ASF shilen na hmun atangin voksa atanga siam ei tur reng lak lu le lak chwa khapani thu atar langa Lunglei District chung khwa le khwa inkara voksa atanga siam ei tur reng in lak po tonte vokdam lo reng tal le shalte khapani thu le vokdam lo chu da ran vat turani thu atar langa vokdam lo le swat tur nei te chu arang thei angberin district veti hospital emo mani khwa emo veng emo VFA LCVC task force te ne na sha tir turani thu tar langin thuk taka phum turina sha tira voktal turte retes nei turina sha tir bokani GIG Motors in tun in Rinni Khan, Miss Grand India 2025 first runner-up, Miss Vanlal Nuntluang Nena Scooteran Lan. Miss Vanlal Nuntluang hian August ni somni pathum sang ni somni panga in Rinni Khan, GIG Motors din champha voiriat na le 4th one day Olympic KV Resort Durtlang manchu kick off anei saka. Miss Grand India 2025 apani na athen lompui na le anhuna pe thon saka wangin GIG Motors chuan scooter TVS Entok race an pe ani GIG Motors Nwaya hian staff zathum somni an ommeka kumsang ni somni pakhata tangkhan GIG Motors chuan an staff te inti hlimnan one day Olympic an mangthina kumin hi atum li na ani Kim Kimi and the projects ben chuan an single video masaber tur vo in hian an ti chuak don Mizo nula zai thiam pathum omna blue ko na tanga shiat lo Kim Kimi chuan rimoi khovel chol sanala tum lova blue corn ni lo ben dang Kim Kimi and the projects a zain vo in hian an single video masaber dam chung ti chu an ti chuak don ani BWF Junior Ranking Tournament a Mizo pahnih in medal an la Hyderabad Telangana Badminton World Federation BWF Junior Ranking Tournament khel mek Kotak India Junior International Series 2025 a Mizo tlei rol pahnih in medal an la Durtlang rol thar silal ramsangan men's doubles a silver medal la in serchi play rol lal rempuin women's doubles a bronze medal la ve thungani Ramsanga hi bhavia chabra nen tang dunin final ani min pathian ni chon khan Niranjan ji en Nanda Kumar le Udajit Reddy padige pati telaka 21-17 14-21 21-23 atlomin an champion Zautalova silver medal an la ani Mission Veng Badminton Club a khel mek Ramsanga hi October thla a Thailand a Unex Sunrise BWF World Junior Badminton Championship 2025 khel tura mixed doubles a India IO a khel turin tun hnai kha na in votling ani
Women's doubles a rempui hi Zenit Abigail ne nanin kopa qualifying round na tanga bultanin semi-final anin vothenga heta hian Kirthi Manjala le Varna Prabhu anan laka 21-15 21-14 in tlom zoka an tanga bronze medal an laka ngai ta ani UPSC coaching kalturin MZP-in mi pahnih an thlang Mizo zirlai Paul chuan UPSC coaching New Delhi kalturin remruat fela son of Zolo male Obadia Zorin puya son of Lal chuan moya te an thlang UPSC combined competitive exam a Mizo thalai te atam thei ang beran tlin thei nan MZP chuan ma ala thina chumi hmalak nakal zela chuan hun masalama UPSC coaching New Delhi kaltur hian mi pahnih alo sponsor to ani Northeast Students Organization ne so chuan Northeast States a UPSC tlingan tlem tual awangin kumsang ni somni panga hian Northeast State tin atangin mi pahnih a sponsor dona MZP le ne so tang kop chuan Mizoram atanga sponsor tur hi written examination le personal interview mangin a thlanga heng mi pahnih thlan chua te hi an coaching kal na tur zong ne so le MZP chuan a tum sak don ba ka an omna tur angai tua sak dona thlatin stipend an dong bok don ani coaching kal tur te hi Next IAS Institute New Delhi an kal don ani Tun thatira tanga session thartana Indian Institute of Mass Communication IIMC Northeast Regional Campus Aizola zirlai somthum palianin ziak luta anvain Mizoram po na tanga ron lut vekan ni IIMC Aizola hian program pahnih kumkhat zir postgraduate diploma in English journalism le kumhni zir MA in New Media Communication a oma kumina hian PG diploma in English journalism a zirlai somni le MA in New Media Communication a zirlai som palian luta anvai hian marchak state then khat le India ram marlam state sang atanga local ni in Common University Entrance Test CUET paltlanga lut vekan ni IIMC hi Ministry of Information and Broadcasting hnuaia India Rama Communication le Media lam zir na hmun pui ni in India Ram puma a hmun pui New Delhi baka Aizawl Amravati Maharashtra Denkanal Odisha Jammu JNK le Kottayam Kerala ate regional campus a oma marchakta na campus duan chu Aizawl Mizoram University campus a oma adin tira tangin Mizoram zirlai tenan bo vaklova sit ang te hi Mizoram po na tangin zirlai ten CUET paltlangin an ron no khatlang pui thina ni Aizawl zema boka cancer hospital in Enkolmek Aizawl khopui pon kilometer somni pia lammi te ta na athlon veka omna tur India ramadam doi siam chuak tulian tak Intas Foundation in andin apnagar chu damlo ten an mang tangkai hle Zemabok apnagara hian pindan pariat mimalria na pindan pahnih mi pahnih omthei na pindan pangale mi pathum omthei na pindan pakhata oma damlo pakhat hian ompui pakhat thewan neya he ina hian pindan mutpuan le eile in pek vekan ni baka damlo le ompui tu te tan wifi connection pekan ni a TV le khabuchhiar turan da bok thakhat chungin voili activity nein anin mukhom thina damlo te le ompui tu te tan atangkai tur in shil na le inkom ho na hun man thina ni apnagara hian a hotu ber project assistant hovin counselor pahnih venghim tu pathum inchung vong tu le chochum pahnih anwai in pariatan oma hetianga ken survey te tan engkim a thlon veka om theina Intas Foundation kaltlanga Mizoram in nei hi Aizawl khopon district sang mi tenan hlutin pindan po anlwa khat ne hle thina ni Mizoram Larsap General VK Singh chu August ni somni pahnih khan a chen na Raj Bhavana Tlabunga Village Council ten hmu in an khotlang mamo sang an khen
Tlabung Village Council le National Highway 302 ngai Venpol IO te chuan tlabung khwa chu tun ma ata to khopoi mo ani thu ramhrai tu ten shil fo ma se ma an son theina tura thei top chwa pui tu ero an la nei manglo ni inan soya tlabung chu a omna awangin ami cheng te tan mai ni lo Mizoram pum tan khopoi mo ani thei ti Mizoram lar sap chu rilin abikin khwalzin te hip theina tura malak na atana sarkar lai puin scheme adwan te an chhor phak ve theinan malak sak turin an nge nani Mizoram lar sap chuan tlabung chu la tlo lo ma se amingi ro ral khata tanga lo sia to thin thua soya tlabung khotlang hrai tu te thanem ngai na chu fak omati thu soin khwalzin an hip theinan an ti ve thei tok bo zuya thei top chwa tur le mingo sul nu chei that na tur sum chu akai hnoi ministry lama thlen tur a ronin ani po in thei top a bo zui sakalo tiamani tunin rin ni August ni somni pathum sang ni somni panga khan Chief Minister Pulal du oman ramchunga thil siam chwa te pho chwa na mun pui PM ektamol chon pui aizola saktur lungphu ma phum chon pui Sports Center a inkhom toi nei zuya ni a Chief Minister Pulal du oma chuan thu soin mol hi sakzo ani huna chuan Mizoram kut chuak te international market hol pha ka zor na turani state rang ten stall an ron nei yanga keini po in state danga stall kan nei ve thei don ani ati Chief Minister chuan Mizo te hi kan pi le pu te atanga kut them thiam na nei sang tak kan ni a voina chuan kan de chwa thil te kal sanin namdang de chwa kan mang na sa to hle kan kut them thiam thil tam tak chu an thi tho thang to a kan war thar le a thil siam chwa lama tan kan la ka nga yani belwak factory te thiam nang de te puanta le la de te lo le hwan enkol na man ro siam le cher te eitur lam chi le in chung sekrek bung ra kan siam Mizo pa kut chuak ngei te hi state rang mi te hian han leive chur se ti hi kan du thu sa mani ati PM ektamol hi kumsang hi somni pathum chunni li saski pat for atanga central sarkar in arwa manani a state somni pasari te ta na sumra man hi a in angvek lova Mizoram tan kroza somni pasari rwa manani tuna hian krozom ru pathum point nga kan dong to a sakzo ani huna chuan Mizo thalai zani chuang tan na thar siam thei tura ngai ani ti soin Chief Minister chuan mol tu tur hian Ministry of Health Family Welfare Nwaya Public Sector Undertaking lar tak heights chu ruatan ni a tuna hian aizol ripans po an sameka an sul nuwa thahle ani an ho tu tinen kanin koma na tha kan du a revised estimate ngai lo turin a hun taka na zo turin ka shil to ani project management unit turin IIHL ruatan ni bok ati a PM ektamol sakna tur hi printing and stationery department ram ani thina GA dikuta aluta annin phal takin min man tira Aizol Municipal Corporation lampo in he project a kal thei na atan hian special permit te min pe a kan tho ho na athale Power and Electricity Department lampo in kan dil angin engkim min ti saka kan lom hle ani bial tu MLA puti BC lalven chunga le pilal rodingi tourism director te hi alung kan phum theina ata na tho lok em man ni a an chunga po lom thu ka soyani Aizol West 1 hi MLA voini kani theina ata na min lo du sak to tu le min lai na tu te bial ani a bial chung mi pui te kalom pui tak zeta chon pui veng mi pui ten molian tak in nei tur hi abik takin kalom pui chewa thilom ngai lo in venga om dona thil thleng ngai lo te po aron thleng don ani a chezong le a thazong a ngong tura te lo in bwa chai lok turin ka cha chewa na tho that le zwal thei nan le chak taka tho ani thei nan twal chung mi ten na thok tu te lo tho pui turin ka som cheu ani atibok
achang tu tourism minister pulal nging lova mar po in thu soin PM ektamol ti chu inpum khatna bazar pui ti na ani thu asoya sumdon na mun pui tur a omna veng mai ba ka Mizoram ta na mun tangkai tak tur ani thu soin PM ektamol hi atira chuan zuang tu ya da tumani a arem lawa wangin zo nuam lam en le ani a tuna hian chon pui venga da ani don ta ani hetiang hun kan thlen theina atana na sataka ma lo la tu tourism minister masa pilarin pui le amun ma phal taka min pe tu printing and stationery minister pu f roading liana chunga lom thu ka soyani project liana ni awangin alodong song tu tur Mizoram tourism agency te kan lian lova central PSU te kan tho pui ta ani project monitoring unit turin finance ministry Noyami Indian Infrastructure Finance Company Limited IIFCL Terwatan Nia Anni Noya Hian HLL Infratech Services Limited Heights 10 Asapna hi an thok do nani atia PM ektamol sa tu tur te chu har sat na an nei chuan chon pui khotlang hrai tu te ne na thlen thin tur le thataka khotlang ne na thok ho turina cha bok PM ektamol lungphum na hun hi bial tu MLA pudi BC lalven chunga advisor to CM le Commerce and Industries Minister pu F Roading liana te ba ka mi poimo thanem takinan man puya Pikela Rinzwali IAS Secretary Tourism Department chuan in lom na thu soin Executive Agency Haitsin Technical Report an pe a Pilal Roadingi Director Tourism Department in lom thu soin hunakharani Social Welfare, Women and Child Development Minister Pilarin Puin Mizo khatlanga meichhia te an zalena an van nei rualin an himzel theinan ven pui renga tul ti asoi tunin rin ni August ni somni pathum sang ni somni panga a the Juvenile Justice Committee Guwahati High Court buat sai state level multi stakeholders consultation on safeguarding the girl child towards a safer and enabling environment for her in India ti thupui mga inron khom na Guwahati High Court Aizawl Bench Conference Hall aneya man pui na thu soin pilarin pui chuan Mizoram chu ziak le chhiar thiam tamna ani awangin meichenau pangte himna lama po India rama ati thapol kan ni a chuti rual chuan mason zel kan langai ti soin meichenau pangte nan in chung khur mai ba ka skula le khotlanga thlamuang taka an om theinan ven pui renga trulani ati Justice Michael Zothan Kuma Judge Guwahati High Court po in thu soin India ramindan chi rang mga meichenau pangte chanvo le hum him na asiam thu le zom thata poimo thu asoya Mizorama avoi khatna atana hetiang hun buat sayani chu mason na poimo takani thu le omzinei zo ka meichenau pangte hum him konga mason na athlen nge ya be sei thu asoi Mizoram puma avoi khatna atana electric bill pek na billing system chikhat duan thar PNE Minister pu F Roading liana na tlang zar electric bill kai hnoi software thar UGO electric billing software tlang zar na a PNE Minister pu F Roading liana chuan thu soin Mizoram puma billing software thumun manani ta chu mason na lom om takani ati a Mizoram hun rang har sat na lian ber transformer in dailo na phusuk turin transformer thar leina tur budgeta poisa da bel ni in transformer thar somruk dang lei bel le turin boy pui me kani ati a Mizoram hun rang a kol phetha pek na transmission line poimo zwal te po double source nei vek turin malak chho mek zelani ti asoi bok UGO electric billing system software hi inventive solution kut chuak ni in kumin March thakhan pilot project atan rural subdivision le distribution subdivision thia te man china ni a mei thla tang khan Mizoram district headquarters ranga man tan ni in August ni khata tang khan Mizoram puma man tan ni a billing system chikhat Mizoram puma man voi khat na ani
he billing system hi cloud based ni in mobile Android le iOS application mangin Mizoram khoi hmun atang po in online manga bial pek theiani ni somni pathum thariat sang ni somni panga in rin ni khan pubilal chanzova Minister of State chuan as always one ZPM block 1 in political training mal zawata hall sakor tui chuna an neya man pui thuso in Minister pubilal chanzova chuan kan ram siam thatura thei top kan chwa mek lai hian kan la indu khoplo ema nasale zwala kan beya do thei na taimak na le te rei pe na nen kan thorim le zwala nga yani ati ZPM sarkar na hnuaya thil tha tam tak kan hmua kan la muzel bokang voile khata siam thatna tho duak ka har sat zia chu voina local khom te hian kan ria a Zoram mi puite po hian min riat puya ZPM sarkar na hnuaya kan ram siam thatna ngor tak le rim taka minister le MLA te nan thokani ti an riata an hmu hian mi puite hi he sarkar hnuaya hian kan thla amuang ani kan ram le namta na mason na na thok tur le siam that na thok turin pathianin kan kuta ro rel na ada a chu mo phur na chu zel thel le du da taka kan tho arem lo duam na le ver ther na hi ZPM sarkar ne na in me lova kan kuta ro rel na min petu pathian mit mo a po thil ten om takani puchan zowa chuana ti a pathian ron zel chungin do theina le thorim na ma chhuanin kan ram le nam din chhuanan lungral takin ke ipen tlangang uti in kalkhom te asom ngalani as always one bial to MLA puti BC lalven chunga po in thu so in bial chunga block try to tele unit try to ten ZPM lungphum poimo kei tilova nang kan ti thei zel hian thinlunga tiloma apathian thuwa a ZPM bokani ati he political training hi as always one ZPM block 1 vice president pu HP la ro luana kai shwaya ZPM general headquarters organization 6 general secretary pu H1 lal luan thuwa soibok zai thiam pungur thang velale nolalal ming thangi ten zain kalkhom ti an oya block president pulal thanku man lom thu soin huna kharani August ni somni panhi sang ni somni panga khan tuirial airfield mun hlui thalai te tan tangkai zonga man thei dan tur sports and youth services minister hovin enani Minister pulal nging lova mar ho hian sports and youth services department IO tebaka National Cadet Corps Mizoram State Sports Council le tourism department IO ten tuirial airfield mun hlui ram to chu manrang kai da na omem ti an en hova Mizoram thalai te tan NCC Academy mai ni lo NCC Air Wing te tan na thlo na khal zir na atan man theyani le ni lo te tun lai khovel mamo drone technology zir na mun siam theyani le ni lo te sports mun ma atan man tang kai thei china om lo te clear ho nga la ni bok BJP Mizoram State President Dr. K. Bay Chua Chuan BJP chumi puinan ngai zong tan meka chaktaka party a kalzel theinan tho ho na thale in pum khat na tha an neya poimo ati BJP Mizoram in August ni somni pathum sang ni somni panga in rinnia an party pi sapui mi puiru na party kal phung le in rel bol dan zir ho na hunan buat saya thu soin Dr. K. Bay Chua Chuan tunmai Mizoram BJP ni za thlak khopin mi puinan en donga khati la ya mei cher lo chi eng tu Mizoram BJP shwai tu masate an za omin an fak om em ti in tuna ero chuan chutiang din mun chu an kal pel to a chu mai ni lovin Mizoram in kong sang har sat na an to me ka po pathianin BJP chu Zoram khai chuak tu atan aman nge ya be sei ti asoya BJP chu party lian tak anin rel bol na po zir thamani ati MPCC Senior Vice President Pulal Nunmoya chuaw ngo chuan ZPM sarkar chuan kumhni em po anla sarkar lo chungin mipuite be seyan phak lo thule anlaka mipuite an beidon hle to thuwa soi
Congress bavan ai zola an party in political session an man na a he thu hi soin pulal nun moya chuaw ngau chuan kumin Independence Day lom na a Chief Minister thusoi sarkar sumle leiba chungchang chu nikuma anma ni puala budget an pharmasak ber truma CM thusoi ne na in an lo thule rin tur bershiat le theyani lo thua soya ZPM sarkar sum man dan le leiba chungchang soin nan thok thalo ti na ani thule in chuan na tur ni lovin ma ni mong hlim na thilza thlak lamani thua soi pulal nun moya chuaw ngau chuan sarkar na fongchil turin an party Congress anin buat saya theito ban chwa chho mek zel ti a soya Mizo te ti dan phung dik tak fatu ten mi pui ryan lui ma sa thin ang chu an kal phunga ta na poimo ti soin chu tiang tur chuan an party po in ril ruan buat saya poimo thua soya an party chuan an ti hlotlin thei ngei tur nia an riat te chau mi pui te ne na manifesto te siamin an zuar don ti a soi bokani naktip ni lai nia tanga chan tur Mizoram State Legislative Assembly for Truth ko matan dan thar siam tur pahnih le dan ding lai siam that tur pakhata lut to Assembly Secretariat atanga thudon danin sarkar dan siam tur thar hi Urban Development and Poverty Alleviation Department atangin the Mizoram Local Body Ombudsman Bill 2025 le Social Welfare Department atangin kuddo khapna dan siam tur duan the Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 chu thelu ani to a heiba ka hian Land Revenue and Settlement Department atangin dan ding lai siam that rotna the Mizoram Land Revenue Amendment Bill 2025 andong to ani Official Resolution pakhata lut to a Environment, Forest and Climate Change Department atanga lut ani heiba ka hian Assembly in ko matung ka chan chi star questions zathum som nga le zia ka chan chi an star questions za somni palia lut to bok tarlan to angin tunrum Assembly for income hi Assembly kalmek pakwana income vo inga na tura ni dona Assembly Speaker pulal biak zama hovin Business Advisory Committee thukom chuan income hi ni chung ni turin an rela August ni somni pasari hian MLA ni lai thita pulal rin tuang asai lo sun na hun manani ang khati zong khatukina Zoram News kan ti chwa theyani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye